Dakle, naš je zadatak da ovde govorimo večeras o Prvom svetskom ratu i da govorimo o onome što su bili njegovi uzroci, povodi, o mladoj Bosni, Gavrilu Principu, ali i da govorimo o Prvom svetskom ratu i njegovom mestu u srpskom identitetu, u našem identitetu. Jel? I jako je lepo govoriti o svemu tome u svom mestu i sa svojim prijateljima. Posebno kada vas sluša vaš profesor istorije iz gimnazije, kada su tu vaši sveštenici, vaši prijatelji. Dakle, nalazimo se na jednoj važnoj godišnjici, na 1700 godina od donošenja Milanskog edikta, na 200 godina od rođenja Njegoša, na 200 godina od pada Karađorđeve Srbije, što se vrlo često previđa u našim analizama, i na 100 godina od završetka Balkanskih ratova, odnosno drugog Balkanskog rata, i bližimo se 100-godišnjici od počinjenja Prvog svetskog rata. Dakle, zašto je to značajno za nas danas? Svi ti događaji, dakle i Milanski edikt, i Njegoš, i Vidovdan 1914. To su datumi koji su odredili ne samo našu prošlost, nego su uslovili itekako i našu budućnost. Odredili su kojim će pravcem da se kreće naša država, odredili su ritam života i stradanja i uslovili su to da i zasigurno deo ljudi iz ove sale ima pretke poginulih u tim ratovima, ali da svako od nas ima nekog pretka koji je učestvovao u ovim ratovima. I ti ratovi su ratovi koji, što se tiče našeg identiteta, dakle govorimo o Balkanskim ratovima i Prvom svetskom ratu, to je period koji nas, jedna od retkih koji nas ne razdvaja. Znate, mi imamo podele iz ustanaka koje su i danas izražene, pa i ovde kod nas, i na Karađorđevićevce i Obrenovićevce, na monarhisti i republikanci, imamo podele iz Drugog svjetskog rata na četnike i partizane, ali ovo su ratovi koji nas ne dele. Dakle, svi mi smo imali pretke koji su bili na jednoj strani, pod jednim barjakom, sa jednom zakletvom, i to je jedna tačka koja sve nas, koji smo danas Srbi po osjećaju i ne stidimo se da to kažemo, to je tačka koja nas sve okuplja. Kada govorimo o ovim događajima, treba imati u vidu da je to zaista period, kako su ga nazvali, Golgote i Vaskrsa Srbije. Golgote i Vaskrsa Srbije, Golgote kada govorimo o 1915. godini, Vaskrsa kada govorimo o 1918. godini. I to je period kada se odlazilo junaštvom u slavu, a zatim se iz slave odlazilo u zaborav. I to je ono što karakteriše i naše sećanje na ove naše pretke. Kad govorimo o njima, stalno mi dođe u pamet jedan primer jednog heroja, dobrovoljca iz Balkanskih ratova, Sanje Živanovića. Aleksandar Sanja Živanović je bio sin jednog državnog savjetnika, kao državnog sekretara iz onog vremena, i prijavio se kao dobrovoljac 1912. godine, već je ubrzo poginuo. Danas se jedna ulica po njemu zove u Beogradu, i jednom sam se vozio taksijem i javio taksisti da treba da dođe do ulice Sanje Živanović. I ponavljaju ulice Sanje Živanović, zato misle da je u pitanju neka žena, nemaju pojma o kome se radi. Sanja Živanović je bio sin jedinac, dakle dobrovoljac, čovek koji je herojski poginuo. Bio je muškarac, kako muškarac. Zatim Ban Nušić, sin jedinac Branislava Nušića, koji gine 1915. godine u odbrani od nemačke ofanzive blizu Požarevca, i pred smrt nekoliko dana piše svojoj verenici da je ovo vreme u kome nije šteta poginuti, u kom je zapravo sramota umreti u bolesničkoj postelji. To je sad popularno danas kad mi govorimo o našem poimanju junaštva, da citiramo slično iz ovog filma Hrabro srce Vilijama Volisa, pa kad on povede onako romantično Škote, onda izgovara jednu sličnu rečenicu, da je sramota, da je
zapravo da želi da pogine junački, herojski dok je mlad, a ne da kao starac završava. Ban Ušić je naš primer toga koji nam je itekako bliži. Pisao je isto Verenici tada da u slučaju, citiram, ako poginem, poginuo sam misleći na onu koju sam voleo na tebe, ali ginući za ono što sam voleo za Srbiju. To se desilo posle nekoliko dana. On je nastradao, Branislav Dušić je pisao tu u spomen i u sećanje na svog sina, posvetio mu je svoju čuvenu knjigu 915. Zatim, tu je sin jedinac predsjednika vlade Ljube Davidovića, koji gine kao oficir u povlačenju kroz Albaniju 1915. godine. Zamislite danas da ne pravimo neke neukusne paralele. Zamislite gde bi danas bio, ne daj Bože, u slučaju odbrane Srbije, sin predsjednika vlade. Nije bitno u kojoj se stranci radi, mislim uopšte na funkciju predsjednika vlade, pa da li to neki prošli, ovaj sadašnji, neki koji će da dođe posle ovoga. Tu je Momčilo Gavrić, najmlađi kaplar vojske Antante, koji je bio čuven po tome što je posle pokolja koji je izvršila jedna austrougarska regimenta, zapravo koja je bila popunjena Hrvatima u Mačvi, on je otišao iz svog sela, spasao ga je major Tucović, rođeni brat Dimitrija Tucovića, i Momčilo Gavrić postaje, ponavljam, najmlađi kaplar vojske Antante, učestvuje, čini se, sa 11 godina u proboju Solunskog fronta. Znate, sa 11 godina u proboju Solunskog fronta, u uniformi, postoje te fotografije. I znate kada je umro? Nije umro ni 918. ni 945. Umro je 1993. Zaboravio u toj sredini. Da ne govorimo o njegovim pravima, o njegovoj penziji, o njegovom ugledu koji u to vreme uživao ili nije uživao. Ali, dakle, dolazimo do toga da je ova tema aktuelna i dan danas, da itekako može da naše ljude u ovom vremenu, kada je kriza identiteta i kad lutamo s leva na desna i ne znamo zapravo i šta su nam koreni, šta je ideologija koja je spasonosna za nas, itekako mogu da nas usmere u jednom pravcu. Nedavno je jedan političar izjavio da su Srbiju skupo koštali principovi hici. Zatim je jedan književnik rekao da je Gavrilo Princip u Sarajevu u sred bela dana na pravdi Boga ubio 2 ljudi. Zatim se jedan dramaturg osvrnuo i rekao da je to jedan mnogo dublji problem. Onda se zapitao koliko košta Obilić. Koliko je koštao Obilić. I dodao, citiram, iako Obilić nije istorijska ličnost, mit koji je stvoren iz tog akta neprocenjivo je koštao Srbiju. Svi oni koji su završili te moravske večernje istorijske škole nanosili su i dalje nanose veliku štetu srpskom društvu. I jedan sarajevski istoričar je izjavio da je rezultat sukoba u Prvom svetskom ratu zapravo bio sudar 2 nacionalizma, agresivnog srpskog nacionalizma s jedne strane i agresivnog austrougarskog nacionalizma s druge strane. I onda imamo jednog dramaturga ženskog roda, ne znam da li ta imenica od Nikole, čovjek iz struke ima, dramaturg ženskog roda, ona je izjavila da ona je otišla najdublje u tim analizama i onda je rekla da Gavrilo Princip nije bio Srbin, nego Jugosloven, i da su drugi mladobosanci bili Jugosloveni, što će reći da ni Ivo Andrić nije bio Hrvat, ali nije bio ni Srbin, onako najblaže, najbolje se ograditi i reći da je bio Jugosloven, da su oni bili zloupotrebljeni, da je mlada Bosna bila zloupotrebljena od Crne ruke, da je bila jedna ideja i pokret sa velikim emancipatorskim idejama da modernizuje prostore bivše Jugoslavije. I pritom, taj dramaturg ženskog roda pravi čitavu jednu vertikalu tog nacionalizma, kažem, onog najgoreg što postoji kod nas, i vuče paralelu od ubistva Obrenovića, pa do ubistva Đinđića, pa sve preko Aleksandra Rankovića, sve ih stavljajući u isti koš. Dodaje da je Vidovdan praznik atentata, jer je atentat počinio i Obilić.
Kaže, bitka je bila gotova, on se ušunjao u šator i na pobednika izvršio atentat. Sada, šta zapravo znači ove reči, kako je ovo savremeno tumačenje danas? To je savremeno tumačenje ovih događaja koji su se desili odavno. I mi kao istoričari pre svega i zatim i kao odgovorni ljudi ne smemo da dozvolimo da iz savremene perspektive sudimo o događajima koji su se desili pre 100 ili 200 godina. To nikako. Pogotovo kad živimo u jednom vremenu individualnosti, pa nam od Coca-Cole poručuju da treba da budemo svoji, da sledimo svoje instinkte, pa nadalje, znate, ne pripadajući jednom širem kontekstu, ne pripadajući naciji, ne pripadajući državi, nemajući neko svoje nasleđe. Znate, s druge strane, nas niko ne sprečava da kažemo da je Kosovski zavet bio štetan, da su zaveti i mitovi u jednom narodu štetni, da je hram Svetog Save previše monumentalan za jedan narod koji ne veruje ili slabo veruje u Boga, da je prst kneza Mihajla koji pokazuje prema zapadu, prema Bosni, preteći, da su balkanski ratovi uzalud vođeni, da je stradanje 1300 kaplara i svih ovih ljudi, ta strašna stradanja naših predaka u Prvom svetskom ratu, da su besmislena, da nije trebalo da do njih dođe. Da je stih Čika Jove Zmaja, gde ja stadov ti produži, gde ded unuku i otac sinu poručuje da je prevaziđen. Ali gde je tu granica samoporicanja? To je pravo pitanje. Dokle ono seže? A te gde su crvene linije našeg samoporicanja i gde se mi zaustavljamo u tome? Gde je kraj? Znate, šta treba da se učini da bi mi pokazali da više nismo jedan agresivan, ratoboran narod, da nismo preteći za Evropu i tako dalje? Čega sve treba da se odrekne? Znate, kada danas, i ovi su događaji toliko savremeni, Nemačka uslovljava i ucenjuje Srbiju sa njenom evropskom budućnošću, ona kaže Srbija mora da promeni svest o prošlosti. Šta to znači, u kom smislu? Pokazuje se na delu da 100 godina posle tih događaja 2014. godine Srbija treba da promeni svoju svest i srpski narod treba da promeni svoju svest u Prvom svetskom ratu, o principu, o mladoj Bosni. Znate, danas se podiže spomenik Francu Ferdinandu u Sarajevu. Da li danas reaguje na to neko od sarajevskih intelektualaca? Od intelektualaca iz bivše Jugoslavije? Ko je Franc Ferdinand u Sarajevu? Zašto Franc Ferdinand u Sarajevu na Vidovdan 1914. godine da predvodi vojnu paradu koja je u obliku vojnih manevara koji imaju za cilj da izazovu provokaciju Srbije jer se vrše po tom rasporedu kao da se vrši napad na srpsku, odnosno srbijansku i crnogorsku granicu? Da li mislimo o tome? Da li smo odgovorni kao društvo? Mislim da su istoričari ovog puta, inače sam prilično kritičan prema svojoj struci, ali mislim da su istoričari ovog puta pokazali jednu zavidnu solidarnost i znanje prema ovoj temi i da su zapravo pokazali da se mi ne odričemo ovih događaja, niti možemo, niti smemo da gledamo na njih na drugi način. Dakle, pojam terorizam 1914. godine ne postoji u terminologiji. I prema tome nema tu mesta, bar za ozbiljne ljude, u traženju i pravljenju paralela između Gavrila Principa i Osame Bin Ladena, znate. I nema ni emancipovanih mladobosanaca, jer nema tad ideje o emancipaciji. Nema ni te zločinačke vertikale od 1804. ili od 1903. do 2003. znate, koji neki traže. I tako tumačenje isključuje nemački i svaki drugi revizionizam o ovom periodu. Dakle, mi imamo knjige o tom vremenu, nije da nema. Znate, mi imamo knjigu profesora Andreja Mitrovića koji je jako dobro objasnio taj period. Zove se Srbija u Prvom svetskom ratu, ta knjiga je nedavno prevedena na engleski jezik. I ona vrlo dobro objašnjava našu poziciju u to vreme. Naš problem, ne mislim na ovaj čestiti skup, nego mislim na uopšte na naše društva, naše ljude, jeste što mi te knjige ne čitamo. Naša svest se o Prvom svetskom ratu zasniva na čitanju našeg
prijatelja Švajcarca. A ta knjiga se toliko čita zato što ima 93 strane. To je razlog. Malog formata. Svako može da je pročita. I danas svako citira Arčibalda Rajsa kad govori o ovom periodu. Kad govori o društvu, kaže čujte Srbi, čuvajte se sebe i tu je kraj neke naše svesti o ovom periodu. Dakle, da li je ubistvo, da malo ubrzam, Franca Ferdinanda i njegove supruge u Sarajevu bilo povod za Prvi svetski rat? Nije. Početak rata, kako piše profesor Andrej Mitrović, bez ikakve suštinske veze sa Srbijom. To je ustanovila i komisija Austro-Ugarska, koja je boravila u Beogradu 1914. neposredno pred početak rata, dakle, ustanovila da Beograd i Srbija nemaju veze sa atentatom u Sarajevu. Tu se mogu tražiti, ako već govorimo o povodima, neki razlozi u nemačkom militarizmu, jačanju nemačkog militarizma, o tome je moj kolega Mihajlo Babić govorio, o tome je pisao Fritz Fischer, a u osloncu na taj nemački militarizam koji i danas možemo negde da prepoznajemo, radila i Austro-Ugarska. I već 1906. pa 1909. pa 1913. godine mi smo se nalazili na ivici sukoba sa Austro-Ugarskom. 3 puta. O tome se malo govori. Znate, vodio se neki carinski rat. Ekonomska blokada Srbije neka bila. Pre toga. Pa u nekim balkanskim ratovima koje smo vodili pojavila se neka austro-ugarska flota na Jadranskom moru, pa pretila da ako Srbi ne evakuišu Skadar, da će da intervenišu. Kako? Znači, to sve treba da imamo u vidu kad govorimo o ovim događajima. Sve to, dakle, to jačanje političko i vojno Berlina i Beča, pratila je jedna rasistička propaganda iz ova dva centra, koje je Srbe, možete da čitate satirične časopise iz onog perioda, prikazivala kao narod nižih kulturnih i moralnih vrednosti. Znate, rasizam na delu. Zatim, da li je srpska vlada stajala iza atentata? Nije, to ni njoj nije bilo u interesu. Grupa revolucionara je izvela atentat vođena svojim ubeđenjima. Samo je tu određenu ulogu imala grupa okupljena oko organizacije Ujedinjenja ili smrt po Dragutina Dimitrijevića Apisa. Da li je Mlada Bosna bila velikosrpska organizacija? Nije. U Mladoj Bosni bilo je predstavnika svih naroda i vera Bosne i Hercegovine onog vremena. Muhamed Mehmedošić, Ivo Andrić, Ivo Kranjčević, Đulaga Vukovac, Jovo Varabić, Vasa Čubrilović, Mustafa Golubić, Jezdimir Dangić, Dobroslav Jevđević, koji su docnimali zapaženu ulogu i u Drugom svetskom ratu u redovima nacionalnog pokreta. Oni su bili neformalno udruženje mladih ljudi, koje je privlačila i knjiga i revolver, koji su bili spremni, kako i sami govore, da sagore u svojim idealima u toj borbi za slobodu. Bili su prožeti idejama anarhizma, ali podjednako i nacionalnog romantizma. Dakle, oni čitaju, o tome danas piše Biljana Srbljanović, čitaju Bakunjina, čitaju anarhiste, ali oni čitaju i srpsku epsku poeziju. Gavrilo Princip je bio Srbin jugoslovenskog opredeljenja. Srbin jugoslovenskog opredeljenja. Jugoslovenstvo mu je bilo tada ideologija, ne nacija. I to su dobro znali i oni koji su razbili ploču sa njegovim imenom u Sarajevu 1992. i oni koji su zapalili njegovu kuću u njegovom rodnom selu Obljaju 1995. godine. Govorili smo o sarajevskom atentatu koji se ne može karakterisati kao terorizam, jer u to vreme nema terorizma, ali se može karakterisati kao političko ubistvo u ono vreme. Političko ubistvo u kontekstu kada nemali broj okrunjenih glava strada u Evropi na taj isti način. Stradaju italijanski, portugalski prinčevi. Strada Franz Ferdinand u Sarajevu. Britanski objektivan istoričar Alan J.P. Taylor, koji je pisao istoriju Habsburške monarhije, postavio jedno jako smisleno pitanje analizirajući Vidovdan 1914. u Sarajevu. Pitao se šta bi se desilo sa engleskim kraljem da je kojim slučajem prošetao ulicama Dublijana Svetog Patrika. Šta je bilo sa njim?
Da li bi to bila provokacija i kakva bi bila reakcija? Dakle, ne moramo da odgovorimo na to pitanje, ali dovoljno da se zapitamo u ovom momentu. I da li su konačno mladobosanci mogli predvidjeti posljedice atentata u Sarajevu? Nisu. Oni nisu bili samo neodgovorni mladi sanjari. Za svoju misao oni su bili spremni da daju svoje živote, na to ih niko nije prisilio. I sve to danas treba imati u vidu ako tumačimo ove događaje. Pre nego što im prilepimo etiketu da su svoje sunarodnike uvukli u rat i izložili ih stradanju. Prve žrtve austrougarske odmazde bili su oni sami. I nama sudbine mladobosanaca nisu poznate ili nisu dovoljno poznate. Danilo Ilić, Veljko Čubrilović, čitam da nekoga ne bih izostavio, dakle Danilo Ilić, Veljko Čubrilović i Miško Jovanović su obešeni u Sarajevu već 1915. Ovi drugi, jer su bili maloletni za ono vreme, Nedeljko Kerović, Jakov Milović, Nedeljko Čabrinović, Trifko Grabež, Lazar Đukić, sve su nam ta imena nepoznate. Mitar Kerović, Marko Perin i Gavrilo Princip, svi oni su pomrli u mukama tokom tamnovanja. Dakle, imali su jedno fair suđenje pred očima evropske javnosti, a dok su bili u zatvoru, dok su tamnovali, nad njima je primjenjivana jedna neljudska tortura. Tamnovali su u neljudskim uslovima. Gavrilo Princip je bio ranjen u ruku. Posle toga je dobio sepsu. Te sepse imaju žive rane po grudima od torture. Umro je u najvećim mukama. 1918. godine. Dakle, nije samo Princip, znate, kad mi govorimo o toj promjeni konteksta, pa sad na spomen ploči više ne piše da je on tako pucao u tiranina, pa započeo borbu za oslobođenje i ujedinjenje južnoslovenskih naroda, nego sada piše da je na tom mestu pucao u austrougarskog prestolonaslednika i u njegovu suprugu. Vrlo često vole da dodaju trudnu suprugu. Ali nije on jedini mladobosanac, a mlada Bosna je danas na udaru. Svi ovi mladi ljudi su bili na udaru. Visili su na vešalima u Sarajevu 1915. Hteo bih da rezimiram i završim sa drugačijim razmišljanjem. Dakle, iduće godine bit ćemo na jednom velikom političkom udaru. Za sada se ta manifestacija koja se odvija u Sarajevu potpuno ide na okupljanje ljudi iz centralnih sila. Prisustvovaće naučnici iz Bugarske, iz nekadašnje Austro-Ugarske, dakle iz Mađarske, iz Austrije, iz Nemačke, iz Albanije, iz Makedonije. Biće prisutan jedan iz Beograda. I govorilo se da će biti prisutni Francuzi, Britanci, kako stoje stvari neće biti prisutni ozbiljni istoričari odatle. Ali ta manifestacija će se zvati Sarajevo, srce Evrope. Jako bitan jedan podatak o kom treba voditi računa. To nije ni malo slučajno odabran. Na tom udaru neće biti ni Solunski front kojim se mi ponosimo i o kom pišemo i govorimo. Neće biti na udaru ni albanska Golgota i povlačenje srpske vojske 915. i 916. ni krv. Tome se povlačenju kroz Albaniju se divi Holm Zundhausen, nemački revizionistički istoričar. On kaže da je to slavno povlačenje. Na udaru će biti 1914. godina, mlada Bosna i Princip, i na udaru će biti 1918. godina. I već donekle to jeste. U udžbenicima za osnovnu školu u Crnoj Gori već sada možete da čitate da je srpska vojska u novembru 1918. godine okupirala Crnu Goru. U Makedoniji, kada govorimo o 1912. i 1913. godini, govori se o srpskoj vojsci koja je okupirala Makedoniju. Da ne govorimo o čemu pišu i kako govore albanski istoričari sa Kosova. Već bio genocid 1913. nad Albancima. Tu će biti udari. I tu prvo naša struka i zatim mi kao pojedinci moramo da imamo odgovore na sve udare i na sva pitanja. 1918. godine u Splitu u novembru mesecu dočekujući srpsku vojsku 10.000 okupljenih ljudi, većinom Hrvata, kliče srpskoj vojsci, kliče osvetnicima Kosova. O tome piše hrvatska štampa 1918. godine. U Dubrovniku imate jedan omar srpskoj vojsci, jedan govor koji je i tekako slab. Ja ne znam da li u Beogradu takva retorika upotrebljava. U Šibeniku, u Zadru u koji dolaze Italijani, Hrvati tuguju, nose
crne trake, žale što srpska vojska nije ušla da ih oslobodi. Dakle, u svemu tome postoji, pisano je, postoje izvori, postoji građa, postoje knjige. Pitanje je samo da li mi to hoćemo da čitamo. Konačno, o smislu svega ovoga i našem odnosu prema ovim događajima, pročitat ću kratak odlomak iz uspomena vojvode Živojina Mišića. On piše o Bitolju 1913. godine, našao se tamo i otvorio je pitanje, naravno svi znamo gde je danas Bitolj, koliko daleko od nekih naših granica i od našeg razmišljenja. Dakle, citiram, vojvoda Mišić piše ovako. Vraćajući se automobilom iz Gostivara ka Tetovu, stigoh jednu staricu iz okoline Paraćina s torbom na leđima i štapom u ruci. Zaustavih auto i zapitah je odakle ide. Reče mi da je bila u Bitolju da obiđe svog bolesnog sina koji je po nesreći umro u njenom naručju u tamošnjoj vojnoj bolnici. A odakle ti, gospodine, ideš, upita me starica. Vraćam se s našo iz Gostivara u Skoplje. Jesi li ti kapetan, šta si počinio, gospodine, pitala me dalje ona. Jesam, snašo, ja sam kapetan, pa sam nekim poslom išao u Gostivar, odgovorih ja. Oprosti mi, gospodine, mogu li nešto da te upitam? O nama u Bitolju govori se da ćete Bitolj predati Bugarima. A ja sam u Bitolju sahranila moga jedinca, moju jedinu uzdanicu i hranioca, pa hoću da znam je li to istina. Ako je to istina, sinko, nastavi starica, onda reci ti tamo onima u Skoplju da se ne šale i Bitolj predaju Bugarima. Jer ćemo se mi žene dići s motkama da branimo grobove naših sinova koji tamo leže. Zar ja, samohrana starica, da ne mogu da obilazim grob moga sina koji je život položio za Bitolj, već za pogledom u tuđini tražim njegov grob. Ne vodi brigu, snašo, Bitolj nikada neće biti bugarski, odgovorih odlučno. Hvala ti, sinko, na tome kao svom detetu, reče smireno starica. Dakle, kad promišljamo o ovim događajima, kad gledamo slike koje svi imamo, one požutele na marginama naših porodičnih albuma, kad vidimo svoje dedove za mitraljezima, sa šajkačama, u opancima, znate, treba da se zapitamo i uvek završavam sa ovim, jer smatram da je jako važno. Dakle, ovo su naši, možemo da mislimo u dva nivoa, ovo su naši preci i ovo smo danas mi. I ovo su naši preci i da li smo ovo i danas mi. Treba misliti o tome. Hvala.